Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Meghalaya People's United Front East Gentia Hills District haga arpuh nyo trigo bana jemang arhacar arpuway kalalap ba kajaka sumar ke COVID-19 Center harata cera ha East Gentia Hills kampat biang ya kijing don kam kaseng kalakam ba kalalap shibun kijing hakatai kajaka kentup nado kijing bamdan kijaka sa jaka sum bat jaka bam bat kiway Hagajo kopor ke MPUF kala dawaru ni ki Bor District ban bu kambun ki pulit ban pahara hakatai ke jaka kenang ban shingan ki nongtrei hakatai ke jaka. Ilawan jurip hanya apa latar sarah kentam ya kena COVID-19 setar pada nasional tasara. Ingin yang demi like kendu ke staf ni ilapan pau yang kentam cem iya bang ni apa latar sarah nomor kentam lagi naliang demi departemen naliang demi cekali penjana cekali bar kimbiang adong. Tengi naliang ni kasih ikutu kentam UDC di Komisioner Kerja Listrik ban simkia kentam dengan ekasnya kasih demi kentam binang tray pada nang ni ka latar sarah beki itu yang kiban pau ba teng kita bar kili abore kiwan ya auri orang ne kimla ele namar tang we fluid dan jong infiltration ne ni dawa nak sarkar jela ba khamtam ban point khamtam daki infus nang ne apa lata sarah ne point namar ban strip igni nang trip kami yada khamtam ban shit ini COVID-19 namar teng kita bar ban boni blak di labam kili abor ne kitambor mana kan dang suja syok we treyang ne apa COVID-19 mentau dang don hayeng dan sistem ingin liang kasengim kuat ban ingin kuat ba sarkar kan simkia lam kam ba kana kadan apa hana pendong kam de kim jodan ginong kita gi ban pe kam tam ya kana covid sentar badan hana alta sara ni de kana message ni pak sarkar jo deputy commissioner ban simkia lam kajing dawa jongi hana de kim le ingin liang kasengim bang se ban sim da kabela unti kam tam ingin le kam tam ka sarkar lap tha ban le kam tam yo covid 19 bakin yo kam yo ban tre ha pelentun ni ta kam badang sa teng kam cedin kam namata ne jela jongi